Aga iyo uje mu Burundi navuze ko atari rwa mbere ushinga hanya mu Burundi iyo uje mu Burundi niki kintu ba wumva ukeneye d'abord kubona canke gushikiramo kuko ntaba abakobwa bo ntujamwe ntabo wiyumviye ko dufite abakobwa beza nagona ko nambaye impeta oya abandi baba bambaye impeta mugabo bakaja mu bakobwa urumva wambaye kano kantu umukobwa baba baratandukanye nawe abagabo mukoresha ubwenge iyo mwambaye impeta ahubwo umuhungu ngo iyo bamuhevye ngo aragira amasoni umuhungu iyo bamubenze ngo aramaramara twegera ndabona ariko umusore wacu baramubenze ariyakira ngo kubaho nka legend urukundo ruranka ubuzima bukabana naramubwiye wewe ibintu by'inkundo yitamwe naramubwiye ntago bikora biri inkundo ntizikora ntago bikora biri muri make aga rero ari mu bintu atazi rero nawe nta mu rwanda depression uraraye muri make nk'ubunya kuko abantu benshi bari biteze yuko miki muza kuzanana bari bazi ko muza kuzanana muri make ahari ariko araza kumenya ivyo urimo vyose kuko abahungu mufise inzira nyinshi kandi iciza cy'Ibujumbura hari abakobwa beza nukuri bateye igomwe ni beza urabizi umva mugenzi wawe aza kuhavuga braza gukunda umukobwa wo mu Burundi biratangaje bya hata biraryoshye nzi wavyumvise aya jewe urumva buri mwese agira amahitamo uyu nguyu yahisemo inanga kandi tuzajya no kwasura turebe uko bimeze je naje reka nk'umusaza mutamba naje kubw'uyu musore wanje ariko naje nka pare w'uyu nguyu abona ko imyaka yanje yo guta mu mago yageze nzobatumira wari warihenze oya sinaye narihenze ahubwo hari ikintu bita gupima ariko wipimira kuri nyamba asinavuze kwipimira kuri nyambo ahubwo icyo nashatse kuvuga niki ntuzenya no mu ishuri ibintu by'ishuri ni kubera iki habaho ntuzeye maternelle none umwana atarinda simbira mu hantu wari kurimenyereza umunyarwanda yabivuze neza urukundo nta muntu ruhatiriza umuntu iyo rukurimo ruba rukurimo utakurimo nangora rukurimo yes urabona neza yuko vyari gucamo mu gihe amafaranga afise oya je ndakunda urusaku gatonya sinogira ntinje mu rusaku gatonya nyambara kugira etat civile n'ibindi bitandukanye ariko vyavuze mu mazwi cyane gose ko mutigeze mutumigwa ko umuryango wanyu wasuzuguwe na nyambo niko bimeze kuri mwebwe it's true bro nase ni ibyo byo mu Rwanda nabyo urabyumva mwana oya mwege nimwumve ivy'iwacu urumva ntago navuga ibintu byinshi ariko nyine biri mu mahoro. Yes, welcome ladies and gentlemen, murakomeye nizera komeze neza murose. Mwiriwe cenga muramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sanzwe kazi wese. Uri kwa dukurikina uri mu Burundi, muri Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, Iburaya, ndetse mu Govia baranda vuga mu Martin Abi, Saudi, Dubai, Canada, Australia, Zambia, Malawi, Mozambique, n'ahandi hose kwisi mwege mwese ndabaha ikaze. Uyu numunsi udasanzwe kandi neza na neza turi ku kibuga c'indege i Bujumbura. I hope Mercure Ndadaye niho turi neza na neza aho tuje kwakira abantu badasanzwe zo kwagira aga promoter na Miki ndetse na Shema baje mu Burundi gutembera kwamara igihe kinini ariko kandi intumbero nyezina nukuza kuraba umurimvyi asanzwe ari muri management yabo ariwe Adric Akim musanzwe muzi mu ndirimbo nyinshi zitandukanye z'inkundo ziryohera amatwi yanyu. Yes muzi tuza kwa vyinshi bitandukanye tuza kuganira na Aga ndetse na Miki ku rugendo rwabo mu Burundi ni nyuma y'urugo rwabo rushasha bubatse kuri no munsi baje gutemberera iwacu mu Burundi tubakire neza tubaha imikeke n'indi vyinshi bitandukanye. Asante sana gumana natwe. Yes ni muze rero ngaba anya uko mubona barishikiye neza na neza mu gisagara ca Bujumbura. Yes ngaba anya uko mubona yes ni nyuma yemese myinshi cyane gose. Yes karibu sana mzee. Ego mimi nawe ni gute karibi wacu yo baba safi msaza sorry gato kabisa hose ni fresh n'umuriro kabisa. Yes umunya ni ad promoter abashitendeza neza mu gisagara cyo Bujumbura. Yes uko ubona ari kumwe n'umurimvyi wiwe yitwa Adric Akim ngahanyene i Bujumbura araza kutubwira vyinshi bitandukanye mbega nibikinyezina bimuzanye ngahanya mu Burundi mbega nibiki bashika ngahanya. Yes tuzaga rero vyinshi bitandukanye mbega nimbari gucuro yiwe ya mbere ashingahanya i Bujumbura mbega vyifashe gute n'urugendo nyezina rwiwe rubaze ngahanya mu Burundi. Karibu sana mzee umeze neza. Yes ni gute papa ni fresh kabisa umeze neza ndashima kabisa. Karibu wacu. Thank you man. Ndijakanga ushitse ngaha ni shuro nyinshi man. Show zose za Ben zaberi nangaziye n'amagamari kiriya gihobo hari uje ngaha muri make ikirere uracumva neza uragitahura cyane gose. Yes uramutse abarundi bariko badukurikira uramutse abanyarwanda bariko badukurikira badusaba kunzi benshi badukunda abanyarwanda ndetse n'abarundi ubaramutse d'abord ndabasuje inama afite abantu banje benshi cyane agira abakunzi benshi kabisa.
bose ndabasuje ndi nangaha babwira ngo ndaho bita B Hotel BU Hotel niho ndi umuntu wese niho yansanga. Yes, bagarega gatunyari basubwira ngo bishobore gukunda dushobore kuganira neza cyane gose. Yes, yitwa Ag Promoter yamaze gushinga haneza na neza mu gisagara ca Bujumbura aho aje ari kumwe na Shema ariho kandi ikibazanye nyezina ni kuza kugira ngo bashobore kuraba umurimvyi wa Adric Akim ni nyuma y'ama hit song mesh bamaze gukora ngahanya mu Burundi, nyuma y'ama hit song yakoze uno munsi zikaba zimaze kugera kuri Adric. Karibu ngahanya gatonya, karibu ngahanya. Ni gute? Meze neza cyane. Meze neza Cyane. Uramutse daba abakunzi ba African TV ndetse n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi muri rusange. Yo, what's up, show boy the bad man Rasta Adric Akim. Bibutsa akantu kamwe basi bari imbere kugira ngo bagire kuba. Nabisi bose bompemukira nizera kari wewe nusigarana ubuzima bwiza n'amafaranga ntibigutesha ibanga wobuhemutse. Yo. Yes, ni wa muhungu wanyu ngahanya. Karibu sana mzee. Asante bro. Umeze neza? Meze neza cyane. Kenshi ntibakunda kukubona, barakumva gusa. Baranyumva. Amasoni ni menshi none canke. Amasoni? Aya na amasoni. Amasoni ugiye? Nta muntu w'umugabo agira amasoni. Yes, uramutse abakunzi ba music y'u Burundi, abakunzi b'umuziki w'u Rwanda muri rusange. Ndabaramukije. Ndabaramukije cyane. Yego. Abakunzi b'umuziki ndundi muri rusange. Ndetse n'abakunzi b'umuziki bose kwisi yose. Nubwa mbere mu Burundi wewe? Ni ubwa mbere. Wari wiyumva gute? Wari wiyumva uri excited mu buryo bungana gute? Numvaga icyambere numvaga mfite amatsiko yo kubona abantu banje ba hano, mfite inshuti nyinshi hano. Ikindi numvaga ndi excited ku umva igihugu cy'u Burundi nagikundaga ariko ntarakigeramo. Numvaga ndi excited kumenya ngo se ubundi igihugu cy'u Burundi sivyo ko nkunda abantu baho, kuko abantu baho turi nitashi cyane. Mfite inshuti nyinshi hano, twabaye nk'abagenzi. Sikavuga abagenzi, twabaye nk'abagenzi. So rero numvaga ndi excited kumenya se aho batuye ni he, aho baba, igihugu cyabo kimeze gute. Yandishimye cyane bro. Ikirere ucumva gute canke nico kimwe nico mu Rwanda? Exactly, ndumva ari bimwe nabidanje, ndumva ari bimwe. Muri makuri muhira ni mu rugo. Wisanzurire nko muhira. Aga iyo uje mu Burundi navuze ko atari ubwa mbere ushinga hanya mu Burundi. Iyo uje mu Burundi niki kintu bawumva ukeneye dabaho kubona canke gushikiramo, kuko nta bakobwa bo ntujamo ntabo wiyumviye ko dusa abakobwa beza. Nabona ko nambaye impeta. Oya, abandi baba bambaye impeta mugabo bakaja mu bakobwa. Urumva wambaye kano kantu umukobwa baba baratandukanye nawe. Abagabo mukoresha ubwenge iyo mwambaye impeta, ahubwo abagabo mukoresha ubwenge iyo mwambaye impeta. Nicyo kintu bawumva ukeneye cyane gose gushikiramo dabaho ushitsi Bujumbura. Ikintu nkunda inangaha, nkunda kuba ndi kuri Tanganyika cyane. Ku mucanga ku matsi. Shaka indagara. Imikeke ni igiyaga. Imikeke ni imikeke urayizi? Ndaza gusobanura nyuma imikeke. Imikeke nayo uzi vya vrai? Wandayizi men. Nkubwiye n'ishuro ya irenga ingiya kane cyakanje Burundi. Ushitse ngahanya mu Burundi. Yes, ni nyuma y'igihe gitonya cyane ugize ubugeni, ariko kandi nyuma y'igihe gitonya utanguye gukorana n'uyu muhungu wacu. Kubera ki d'abord gukorana n'uyu muhungu? Kubera ki kuyumvira gukorana na Adric kuva mu Burundi mu gihe no mu Rwanda mufite abaririmbyi batandukanye? Canke wabonye ko ari gisumba ikindi? Adric ni umuhanzi munini. I Burundi n'abatanemenya bazabimenya mu minsi mikeya. Ari mu bahanzi bafite potential iri ku cyiciro cyo hejuru. Yaje ari mu upcoming, ahita kubita indirimbo zigera muri 3 nziza. Kandi zigira imibare myiza, kandi zijya mu mitwe y'abantu. So rero ngewe kuba twaramwizereyemo na Shema twanatuye kwana na Adric, nako ko twatuye ko hanga hari abandi bahanzi. Ahubwo nuko tuzi ko ari mu bahanzi b'i Burundi banini. Ejo nejo bundi aratangira abe worldwide mu mvugo yumvikana. Yes, mwamu toy cyangwa mwatangiye gukorana ayamaze gusohora indirimbo cyangwa atarayisohora? Twatangiye ngewe urumva ngewe najemo nyuma yabanje kwana na Shema ku ndirimbo ya mbere. Ngewe turakomezanya muri make, turafashanya na Shema. Namumenye yasohoye Penkira. Nayibonye isho views nk'ibihumbi 10 kuri YouTube. Noneho bine. Noneho ndangije ndabaye umwana sikakoze inso indimo nziza. Just like kwa kuna kuya ngiye ngo umuziki ndundi. Just mtavuga ni ngomba gukora indirimbo challenge. Abana bandi mu gutuma gukora challenge y'indirimbo no gutazi nyirayo, ariko uyu muntu reka tumblessing, abana ko ni umwana muto ariko iyi ndirimbo ni nziza. Just tukora challenge ewana tubonera bominze dukomeza gukora nawe aca sinzi yana kwe nimero zanjye aranyandikira mbona arappreciate, mbona araje nyine arambwiye ati kina mwarakoze. Mbona ko ari umwana nyine wa appreciate n'akazi umuntu aba yakoze. Bitanganira nawe numva nibwo gitangira umuziki. None ngo none
dushaka ko uza mu Rwanda tukaganira uburyo twakoranamo shaka uburyo umuziki wawe twawugira international. Nibwo rero twahise dukora indirimbo ya collab ya mbere na Morex Kids ariyo bita Royo, tubona nayo abantu bayakiriye neza. None nibwo twahise tuvuga tuno tugomba kubikora nk'akazi bino bintu. Uyu Adric ni munini cyane nawe kurya atabizi. Iyo turi mu Rwanda hari igihe sometimes nje nawe tuba tureka dutembera muri quartier n'amaguru bisanzwe tukitemberera tugenda dutambuka muri ville tugenda twumva indirimbo ziwe abantu batari kumubona ku isura ariko indirimbo ziwe barazikina mu Rwanda cyane nyinshi cyane. Adric, gukorana na bano bajama kuva mu gihugu cy'u Rwanda ku bwawe wabyakiriye gute? nka je navyakiriye neza ko cyambere banyakiriye nk'umuryango. Nabaye umwana mu muryango kandi urazi iyo umwana ari mu muryango ari sanzura. Inyuma yo gukora ama hit song menshi atandukanye uno munsi no mu Rwanda hari izina umaze kubaka ariko kandi hari n'ikizero umaze kubaka mu bantu mu gihe gitonya cyane gose wibaza ko ibanga wakoresheje ari iri cyambere no gusenga kandi Imana iduha ibidukwiriye. Sumuje abandi gusenga none oya siko navuze ahubwo navuze ati cyambere no gusenga kandi Imana iduha ibidukwiriye. Rero kuba Imana imaze kudugeza kuri urugwego n'ibirizo bikora n'ukebuke. Yes, hari indirimbo nyinshi twabonye ariko kandi nyinshi akazikorera mu gihugu cy'u Rwanda. Strategy nziza ni uko indirimbo mu gihugu cy'u Rwanda hama mukazisohora zigafata akarere k'ubundi n'u Rwanda canke oya nagaruka kuvuga ngo yayikorera mu Burundi yayikorera mu Rwanda twese turababanyi. Indirimbo nyinshi azirikodinye mu Burundi ahubwo wenda ikintu kibaye igitekerezo hari ibitekerezo akeshi ko nge tubane yari mu Rwanda ariko abari kubiwangira mwinjiro twa twicaye tugategera inspiration tugatangira kuyikora indirimbo hanyuma none dutekereza mu producer twumva wa fitting niyo mood. Indirimbo nyinshi nungu dushobora dufite nk'indirimbo zigera muri 40 zitarasohoka tuba turimo dutekerezaho tubati niyo producer wa fitting hari iz'ibiswahili tuzasohora mu minsi igiye kuza ari iz'icyongereza nyine ntabwo dushaka kumugira umuhanzi ngo East Africa gusa dushaka kumugira umuhanzi w'isi bashaka kugira umuhanzi umuririmbyi w'isi. Igihe watangura umuziki wari wizeye ko muri kino gihe gitonya umaze izina ufise muri kino gihe uzoba urifise? Igihe natangura umuziki sinarize ko bizogera ariko kwa gwina nakubwira ati turasenga twe tugakora twebwe akazi kacu no kuririmba ariko ntituzi ngo inyuma yo kuririmba hakurikira iki nkuko utazi wowe bizobejo. Rero nanjye naragiye muri studio nk'abandi nandika indirimbo ndakora indirimbo Imana impumugisha mpura n'abavandimwe tudahuje amaraso n'igihugu ariko tuba umuryango tuba bavukanye. Uno munsi barakora kuko cyane barakiblessinga kandi Imana ibahezegere cyane. Kenshi management zirakunda gusiga abarimvye mu kangaratete. Iyi ni management yo mu kindi gihugu ntabwo bufise yuko one day bazaba baguta nabi nkuko twami tubona ama management atandukanye ngahanya mu Burundi agenda asiga abaririmvye. Nakubwiye ngo jewe nabaye umwana mu muryango kandi uyu mwana ari mu muryango muhira ari sanzura baramukubita ariko ni kwa kundi gukosora umwana yakosheje nibisanzwe. Jewe nitwa promoter de la capitale ibibazo bibiri ngomba kubaza cyane cyane ndacerekeze kuri ag promoter ndetse n'uwitwa Shema. Ikibazo ca mbere kumanaginga umu artiste mutari mu gihugu kimwe eske biraborohera communication iba imeze gute hagati wo mu artiste uri hariya nawe ari no mu Burundi? Ikibazo ca kabiri ndacerekeza kuri ag umuntu akomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda ufise connection irenze mbega uyu mu artiste wanyu Adric Akim iyo umuhuje nabo bahanzi bakomeye cyangwa abo baririmbyi bakomeye ino mu Burundi tuvuga umuririmbyi abaririmbyi bakomeye mu Rwanda eske ubona bamwakira gute ubona babona urugero rwiwe rungana gute ubona bavuga bati no mwana canke uno muririmbyi ejo turabona ko azovamo ikintu gikomeye canke murabona yuko mukorera mu ruhomo bazo vyaje vyari cyambere numva nge nagisubiza cyambere yavuze kujyanye na connection kuyaga nkuko nawe arimo bivuga Adric akeshi niwe muzana mubona akeshi atari na hano mu Burundi akeshi abari mu Rwanda. Rero iyo yaje inaha mu Burundi abari gutegura abayaje gusura umuryango cyangwa iki byinshi abikorera i Kigali ariko iyo turimo dukora music iwe ntabwo icyambere urabizi ko isi yabaye ntoya isi yabaye nk'akadomo akanya ushobora nibyo twavuga n'umuziki nibyo kuvuga ngo dushaka umuhanzi w'isi akanya ashobora gukora indirimbo ikaba yatrendinga muri Amerika ubwo bushobozi arabufite. So rero connection yo ntago nekeza ko ari ikintu kiremereye gikomeye ko n'ubundi turaganira akeshi icyambere nk'iyari hano mu Burundi ntabwo dushobora kumara umunsi tutavuganye nijoro tuba dufite nk'amasaha abiri kubanza kuganira kuri business ku kazi muri rusange tukamenya ibitagenda neza tukamenya n'ibigenda neza ntago ibijyanye na connection byo nta kibazo dufiteho neza.
warumbaje ngo abandi bahanzi bamubona gute usanzwe ufise connection irenze cyane mu reka mpita mbikubwira nk'ubu mu ndirimbo ubu ziri trend wenda mu Rwanda no mu Burundi ugendeye mu mibare urasanga indirimbo ariyo ya mbere icyaha urasanga ariyo ya mbere no kuri stream nunyana karaba buryo nawe mu bagenda by streaming urasanga ari ya mbere kandi abahanzi buriya baba bari kureba ase abandi bari muye muvuma ameze gute nta manzi utamuzi abo turi inshuti abo dusanzwe dukorana bose baramuzi kandi bazi ibikorwa byejo nejo uzanundira biri kugenda biturika so ngo tuye gutangaza ngo amakora baya nangaya ahubwo iyo bibe byiza abantu bawe nayasohotse ngo bizotuma wiyambura ubuzima ukora icyaha cyo kwiyahura ariko nturabona ko bamaze kwiyahura muze baraguhemukiye ivyo tuzobigaruka ko mu nyuma nta kibazo no musi twaje kwakira abavandimwe bacu bavuye mu gihugu cy'u Rwanda tubakire iwacu mubeke ibyiza by'iwacu iby'indirimbo ntari tuzobigaruka ko mu nyuma umuhungu ngo iyo bamuhevye ngo aragira amasoni umuhungu iyo bamubenze ngo aramaramara twegera ndabona ariko umusore wacu baramubenze ariyakira ngo kubaho nka legend urukundo ruranka ubuzima bukabana naramubwiye wewe ibintu by'inkundo yitamwe naramubwiye ntabwo bikora biri inkundo ntizikora ntabwo bikora biri muri make aga rero ari mu bintu atazi rero nawe aga nagara urukundo aga yarashatse umugore oya ariko n'urukundo uko bishatse yarubatse uyu nguyu yarari mu bijyanye byo gutereta bya n'ibisanzwe shema bambwirire ikintu cyatumye mitamo kuba aho bita muri BU hotel nuko ariho hantu abantu ba papa ngo barara abantu urumva abantu batugizeho bahuriye n'abakobwa barara muri BU hotel ni BU hotel udashaka gwa depression nahandi wajya kurara muri hotel ya BU nuko ngo nta muntu rwa depression uraraye muri make nk'ubunya kuko abantu benshi bari biteze yuko Miki muza kuzanana bari bazi ko muza kuzanana muri make ahari ariko araza kumenya ivyo urimo vyose kuko abahungu mufise inzira nyinshi kandi iciza cy'Ibujumbura hari abakobwa beza nukuri bateye igomwe ni beza arabizi cyane umva mugenzi wawe aza kuhavuga brasa ariko ngiye mu Burundi mafite mukazana man afite umukunzi ngiye ndamufite ndakora ubukwe vuba ndamufite ufite umukunzi oya ndumva twagize mu murenge asigaye gukora ubukwe urumva rero biri confirm mukazana umugore w'umwana wawe umugore w'umwana wawe yego bivuze ngo hafise umusheri afise umukazana afise umusheri avuka mu Burundi ufite umukunzi avuka mu Burundi mfite umukunzi yego gukunda umukobwa wo mu Burundi biratangaje bya hatari biraryoshye nzi wavyumvise aya jewe urumva buri mwese agira amahitamo ye uyu nguyu yahisemo inanga kandi tuzajya no kuhasura turebe uko bimeze je naje reka nk'umusaza mutamba naje kubw'uyu musore wanje ariko naje nka pare w'uyu nguyu gatema kazi k'umuziki nitwa Mika by the way kuri contract mufitanye na Adruki Akim ni munzokorana igihe kingana gute mbega ko bikunze kuboneka ko hari igihe abarimvyi bakorana n'aba manager batandukanye ugasanga mu nyuma hari utuntu tw'udutego twagiye tura muri contract tushoboye kuzana imvururu muzokorana gute neza kugira ngo abantu bizere yuko umuririmbyi wabo ari mu maboko mazima Adrike twakoranye umwaka n'igice nta contract turamuha tumufasha kandi tumuva ibintu byose management yiga mu muhanzi kontra rero twe twasinanye nawe ntago ari y'imyaka dufitanye kontra y'imikoranire isanzwe kandi ikindi ntabwo nkuko yabikubwiye ntabwo Adrike ikiduje ari ibyo bya management kuko keshi niyo tutari mu kazi tuba dufite ibindi bituma by'imiryango yabaye nk'umwana mu rugo Adrike ari umuntu ugenda akaba yaspendinga nk'icyumweru ari iwacu kwa mere aho mvuka yabaye nk'umwana mu rugo urumva rero ntago tugihujwe n'ibyo bya management gusa nubwo tutakorana ibyo by'imiziki uyu nguyu ni petit frère wanjye benshi baribaza ati Shema afise abana batamba isi sinza gukubesha n'abastari kandi barakunzwe we wabigenze gute kugira ngo abandi bantu bafise imigwi y'abana batamba nk'abariya bashobore kugira aho bageze Adrike yigeze kuvuga akantu keza ikintu cya mbere kwisi kirenze no gusenga bari abana ba Morex mubona bari abana Morex ishingiye ku masengesho ntago ariko tutamba neza kurusha abandi bose kwisi yose ni Imana dusize igikundiro n'umugisha ibintu birakunda bivuze ngo nabandi batumye gusenga no gusenga urumva ikindi ukagira confidence y'ibyo ukora ukaba wakadi gusenga iyo mvuze gusenga ntago mbavuze bya bindi kuvuga ngo ndahora ninjiga Imana ngo Mana ngo talent oya senga nawe ushyiremo imbaraga zawe nkuko Adrike akubwira ati ngenda senga ariko Adrike ni umuntu Adrike ashobora kumara iminsi 3 ataryama
akenshi ngiye nk'iyo turi kumwe mu rugo arigiye njya muri chambre yo haryama agenda ngasanga umuhungu ntago aryamye ngasanga arimo arandika ubwo urumva hashe nk'amasaha 2 nkajya gucekinga njya kureba ko ameze nawe ngasanga aracyandika hasi je ntajya aryama ugasanga mu minsi yashize no kurwara yize kumara nk'iminsi nk'itatu yararwaye umunaniro ukabije urumva ni umwana ukunda gukora none iyo bikizo n'amasengesho Imana irabureka bati uyu mwana ukunda gukora akabana anasenga nta kuri Imana itamublessing nta kuri Imana itamumugisha aga uno munsi umuziki w'u Burundi ubona ku rugero rumeze gute umuziki w'u Burundi umeze neza umeze neza hari abaririmbyi bari gukora njyewe nzi nari mu bikorwa nkabona wa mbere n'uyu niyo wa mbere kwe kuri njyewe kuri wewe yego nkanye ubajije abandi bazakubwira wa mbere n'uyu nguyu mu bahanzi nemera i Burundi wa kabiri nemera ni Satibi wa gatatu ni Kiriko nabo bahanzi Burundi giye duciringa nzi nyine ko bakora ibintu bya danje muri kino gihe uri ngaha mu Burundi rero utegekanya gukorana nabo gute kugira ngo umurimvyi wawe umushire ku yindi ntambwe idasanzwe urumva nago niba mara kuya nago nahita nangaza ibintu bitararangira tuba turi mu biganiro maze mvuga akantu gatoya nabwo Adrike kubageza aha ngaha ntago ngiye kubesha ko ngi imboga ngiyewe nago Adrike ageze ngaha kubera ko bahanze ari ikintu badufashije kubera yuko Adrike ni umuntu ngiye nafashe industry Burundi ngiye nago ngi imboga ngiye kuvugisha ukuri industry Burundi ntago yari gushaka kumwumva yaramaze gusohora indirimbo zigera muri 4 enye mbona ari umwana utati badashaka kumwumva man ngiye sinyangunda kurya imboga abo bahanzi nibyo gukorana tuzakorana ni nabyiza nanago ni twaje kuvugira hano ariko babonetse twakorana akazi batabonetse akazi nabwo nyine nawo kahagarara ariko n'abarimvyi banini yamukeneye twakubwiye ko Adrike kubageza hanga shingiye ku masengesho y'Imana urumva kutubwira ngo Kiriko Satibi ngo tugiswe gukorana nabo gute nidukorana tuzakorana tutanakorana nabwo nta akazi gacu kazahagarara nina mpamvu tutagomba no kubamishoninga muri bino bituma tuvuga by'umuziki ukuzamuka umuziki w'uyu nguyu nibyo ndi kubwira nagusobanuriye sinima muteye gushaka kumva neza Satibi ahaye kuboko Adrike Satibi ni umuntu munini cyane tugakorana ikintu kinini kandi Adrike ntago ari umuntu mutoya kano kanya ntago ari umuntu mutoya ariko Satibi yofasha cyane gusuma yamufasha cyane bizabe nabyiza cyane niba tunakoranye collabo yabirenze cyane nubwo yabaye na collabo y'i Burundi gusa ni collabo twagira nini cyane ku isi yose ko Satibi tuvanye no kujyo ngijyo bara Satibi we avuye Adrike Satibi ni inshuti yanjye magara Satibi dushobora kumara amasaha 10 turimo tuyaga kuri telefone turaganira ibyo byose turabiganira turabizi tuganira ku muziki wa Adrike anamwemera abizi ko Adrike arenze cyane so rero iyo ndi muri conversation y'umuhanzi wanjye ntabwo nshaka ko tumeshoningamo abandi bahanzi muri buryo tubazanamo ngo ngese ngo oya ibyo ngibyo ni ibintu byo mu gikari niba ari gigi ari kumugigira uwo ngo Satibi tukamutikita twagomba kumutikita mu buryo bw'ibanga oya ariko natwe bico tubereyeho kugiva vyibanga tubishira habona naguru uje gudusabira collabo ku Satibi ngo bikunde Satibi nagomba mbwira ngo Satibi ngo reza collabo Adrike ngo bikunde ashobora no kuyiguha biciye mu interview never Satibi n'umuntu mwiza ubu se ngo hari umuntu wakora interview akavuga ngo ndashaka ngo mudeyo collabo ngo na Adrike ngiye ngari muri interview ngatwa none tukoreye collabo ya just ariko nabazironse biciye mu interview ni benshi mvicyo mbanye gusobanurira umuziki nibakashaka kugira nka umuziki ni connection ubwo nabikubwiye ariko ni business ni connection ikaba na business ibyo nibyo ndikubwira ariko ibijyanye kugira ngo umuziki ujye guhinduka business wanje kuba connection cyane kuruta business umuziki abantu badahuje batibacere ngo banze babe n'inshuti bwo kubwo bushuti nago bashaka kujya muri studio ngo creating iki akaya nago bafata Adrike ngo umuza na Satibi badasanga ari abantu bicara ngo banayage ngo bajya muri studio uyu munsi n'isaha ngo bahita bakora indirimbo oya biba bisango babanze bamenyerane just biyumvanemo Satibi yumva ibitekerezo byiwe birakara oya nago ndakaye Satibi yumva ibitekerezo byiwe urumva nawe yumva ibitekerezo byiwe bahuze ibe connection nibwo havamo indirimbo nibwo yagiye mu rukundo bwa nyambo bimu inspiration yo gukora indirimbo biti cyaha urumva iyo ni connection nini umutima wari wabaye kabisa sorry nibisanzwe bro nigera ndi kuvuga ni connection nini urumva ni connection y'urukundo yamuteye inspiration yo gukora umuziki utuhinduka business nibyo ndi gusobanura bro umutima urakomera igihe cyose twizere ikihe kintu gikiye gukurikira inyuma ya deception twizere ikindi gisaba cy'umukobwa ugiye gutwereka cyane ubunye icy'ingenzi cyane n'umuziki abakobwa ntibari imbere abakobwa mu kirundi ciza babita abafasha kandi iyo umuntu amaze gukora akazi kakagenda neza akaronka amafaranga baravyumva
ikiba gisigaye ni umufasha. Rero igihe cyane nicagera nkabona ko imyaka yanje yo guta mu mago yageze nzobatumira nta. Wari warihenze? Oya sinaye narihenze ahubwo hari ikintu bita gupima. Ariko wipimira kuri nyambo? Sinavuze kwipimira kuri nyambo ahubwo icyo nashatse kuvuga niki ntuzenya no mu ishuri ibintu by'ishuri ni kubera iki habaho ntuzeye maternelle none umwana atarinda simbira mu hantu wari kurimenyereza neshatse kukubwira ati rero ati buri gihe imbere yuko umuntu atera intambwe amaza gusubira inyuma kugira ngo asimbe kure cyane iyo manuro niyo ntago namuca mu ijambo. iyo manuro yumva gute? Urukundo Umunyarwanda yabivuze neza. Urukundo nta muntu ruhatiriza umuntu, iyo rukurimo ruba rukurimo, utakurimo ntango rukurimo. Yes, urabona neza yuko vyari gucamo mu gihe amafaranga afise. Oya imbere batubwiye afise amahera yo kurongora nyambo gaga nawe nyene. Kandi none se yabura suwi wanyu yabura amafaranga gute? Keze na amafaranga ari naho. Je ndakunda urusaku gatonya sinogira ntinje mu rusaku gatonya. Nyambara kugira eta civile n'ibindi bitandukanye. Ariko vyavuze mu mazwi cyane gose ko mutigeze mutumigwa ko umuryango wanyu wasuzuguwe na nyambo. Niko bimeze kuri mwebwe. It's true. It's true, bro. Nase ni ibyo byo mu Rwanda nabyo urabyumva mwana. Oya, mwege nimwumve ivy'iwacu. Urumva? Nyambo n'umuntu wanje. Habayemo ereri kandi yanabisaba imbabazi. Njye nawe interview yakoze. So rero mbimuhera respect kuba nyina z'ubushuti bwacu na famille so. Ntago navuga ibintu byinshi. Ariko nyine biri mu mahoro. Yes, ariko numva afise vyo kuganiriza ariko kandi kwera umwanya mutonya nizere ko muri Miss mu Burundi uzoyaga byinshi. Yes, merci beaucoup abakunzi ba African TV, abakunzi umuziki w'u Burundi, abakunzi ba Aga na Miki na Shema ndetse n'abandi batandukanye. Asante sana.